ni Kaida TV. Igisirikare rero cya FARDC gikomeje kuba cyakozwa igitutu n'umutwe wa M23, bikaba ari ibintu bimaze kuba byahurirana cyangwa se byateza ikibazo gikomeye cyane. Umutwe wa FDLR nawe ukomeje kuba washyiriwe cyangwa se washyira ibinyoma ku Rwanda, hari kubitewe n'ibintu biba bigenda biri kuba impande n'impande, cyangwa se amakuru aba yatanzwe bitewe n'umwata kuba bari kwataka w'igitutu hejuru, bigatuma ubasha kuba washinja u Rwanda. Intambara ya Kongo rero n'umutwe wa M23, FDLR n'u Rwanda irimo ibinyoma byinshi, gusa Kongo niyo ibeshya cyane. Reka dukomeze cyangwa se reka dukurikire inkuru tumenye aho imva n'imvano y'ibi bintu. Reka nshimire gukurikira Kaida TV, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira byose tugutegurira. Ubushyamirane bwa leta ya Kongo yihuje na FDLR bukarwanya umutwe wa M23 iracyakomeje cyane ku muvuduko uri hejuru wo kuba wahangana nayo, nubwo bikomeje kwanga cyangwa se bikomeje kuba byavamo ikibazo kirekire ubona ko kitabasha kuba cyakemuka vuba. Ubushyamirane bwa leta ya Kongo yihuje na FDLR bakarwanya umutwe wa M23 iracyakomeje, ariko Kongo ishinja u Rwanda kugira uruhare rusesure muri iyi ntambara binyuze mu gutera inkunga ku mutwe wa M23. Ibi ngibi rero bikaba byaratangaje cyangwa se bikaba byaravuzwe ahambere ubwo hagenwaga havugwa yuko u Rwanda rushaka rufatwa rufasha M23, ariko M23 yo igahakana ivuga ko nta kintu na kimwe cyangwa se nta gikoresho na kimwe yari yafata kivuye ku Rwanda. Gusa leta y'u Rwanda yo irabihakana, ikavuga ko Kongo ihungabanya umutekano w'u Rwanda no gutera ibisasu ku butaka bwayo, hakiyongera gukorana n'umutwe wakoze amarorerwa ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kuri iyi nshuro Uganda ishaka kuza muri iki kibazo cyo guhangana na FDLR ngo ihandurwe burundu mu mboni ya Roberto Mugabe. Igitangazwa byose bigoye kumenya ukuri kwabyo kuba General Muhozi yaranyujijemo n'ibindi dosiye nshya ku bushyamirane bwa Kongo ndetse n'u Rwanda. Kubarini nawe mu kiganiro hari byagiye avuga bigiye bitandukanye, ubona ko babirimo biratera cyangwa se babirimo biravuga ku makuru cyangwa se aho babirimo biraganisha abari ahantu ubona ko hatari buze kuba hashimisha abantu bose baba bakurikiye cyangwa se b'impande n'impande z'ibihugu bigiye bitandukanye. Barabizi rero ko indege ya Kongo nihanurwa ntihazagire uvuga ngo ntabwo twari twababwiye mu kurarinda cyangwa se ntabwo twababwiye, kubera ko ni ibintu byavuzwe cyangwa se ni ibintu byatangajwe, ariko Kongo ibasha kuba yabyirengagiza. Umuvugizi wungirije guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko ubutaha indege ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nihanurwa nawe ukwiriye gutungurwa, kuko iki gihugu cyahawe gasopo nyinshi ariko nticyabasha kuba cyakumva. Ibi ngibi byavuzwe bitewe n'uko mu minsi ishize indege y'igisirikare cya Kongo yabashije kuba yaraswaho, ariko ntiyabasha kuba yagwa, ariko nyine iraswaho ku buryo yazimirijwe hariya i Goma. Ariko uko babikoze cyangwa se uburyo yarashwemo ntabwo bwari uburyo bwo kwangirika cyane, bwari uburyo bwo gusa nkaho batanga agasopo kugira ngo Kongo irebere ku bintu iri gukora, ibone ko ari agasuzuguro mu gihe ari agasuzuguro mu rugo rw'umugabo kuba wakwinjira gatatu ukaza nta burenganzira wahawe, nta burenganzira ufite bwo kuba wakwinjira ahantu ukinjira gutyo biri mupango. Mu kiganiro n'urubuga rw'itangazamakuru cyo ku cyumweru tariki 29 Mutarama 2023, umuvugizi wungirije guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko ibyo u Rwanda rwakoze ibyo kurasa kuri Suko 25 ya Kongo ari nko gutanga abagabo, ku buryo ubutaha nirufata icyemezo cyo kuyihanura hadakwiye kuzagira utungurwa cyangwa se hagire andi magambo avuga ku ruhande. Ati ni byiza gutanga abagabo niba indege eje bwa mbere ikagwa i Rubavu ikongera igahaguruka mwanabishyira mu itangazo bakabyemera, ubwa kabiri ikaza igasubirayo bakabihakana, ubwa gatatu ikaza bakayirasaho ikagenda yangiritse bikagaragara ko yangiritse bagasohora itangazo bavuga ko ntabwo yari yinjiye mu Rwanda
bagiye kubitangira ibimenyetso uyu munsi tukaba tubitekereje. Ni byiza ko noneho nihanorwa cyangwa se nihaba ubundi bushotoranyi ku Rwanda rukagira icyo rukora, ntihazigere uvuga ngo nabwo twari twarabibabwiye. Muri iki kiganiro rero cyabaye kuri iki cyumweru tariki ya 29 Mutarama 2023, abajijwe n'umunyamakuru niba u Rwanda na Congo bishobora kujya mu ntambara yeruye mu kurarinda, yagize ati intambara yande nande dupfiki, Congo ifite abo irwana nabo n'abaturage bayo. Kuva kuri 24 Mutarama 2023, ingabo z'u Rwanda zafashe icyemezo cyo kurasa ku ndege y'intambara ya Congo yari yavogereye ikirere cyarwo mu karere ka Rubavu. Kuri iyi tariki ahagana rero saa 11:05 z'umugoroba nibwo ingabo z'u Rwanda zarashe iriya ndetse ivogereye ikirere cyayo, kuko urumva ntago bayashe itageze ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se itaje kuvogera abaturage. Ku mbuga nkoranyambaga hasakajwe amashusho y'iyi ndege iri kwaka umuriro ku ibaba ry'iburyo, ndetse amafoto yashyizwe hanze yagaragaje iyi ndege yatobaguwe n'amasasu ku ruhande rumwe ndetse iri gushya ku ibaba ry'iburyo nyuma yo kuraswa n'abashinzwe umutekano b'u Rwanda. Ntiyahise rero igwa hasi, ahubwo yakomeje ijya guparika ku kibuga cy'indege cya Goma iri kwaka umuriro, aho abakozi bacyo bahise bayizimya mu buryo bwihuse cyane kubera ko byari guteza ikibazo iyo ikomeza kwaka umuriro. U Rwanda rwo rwahise rusohora itangazo rivuga ko iyi ndege yavogereye ikirere cyarwo, ingamba zo kuyirasa zihita zifatwa. Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko bwa mbere ko indege ya Suko 25 yavugiriye ikirere cy'u Rwanda ahagana saa 5:20 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 7 Ugushyingo 2022, ndetse igwa umwanya muto ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Yakomeje iti nta cyemezo cya gisirikare cyafashwe ku ruhande rw'u Rwanda mu gusubiza iyo ndege isubira muri Congo. Ubuyobozi bw'u Rwanda bwamaganye ubwo bushotoranyi bubimenyesha guverinoma ya Congo, yemera ko byabayeho. Ubwo rero Suko 25 ni indege z'intambara zakozwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete guhera muri Gashyantare 1975. Izi ndege zigikorwa n'uruganda rw'Abarusiya rwa Suko, zifite ubushobozi bwo kugenda kilometero 950 mu isaha imwe. Kuwa gatatu rero tariki 28 Ukuboza 2022, nabwo indege y'intambara yo mu bwoko bwa Suko 25 nabwo yongeye kuvogera ikirere cy'u Rwanda niyagira icyo iba, ndetse Leta ya Congo ivuga ko u Rwanda rubeshya itakandagiye ku butaka bwayo. Ahubwo ibyo barimo baravuga atari byo. Urumva rero ko Congo igerageza uburyo yihisha cyangwa se ikagerageza uburyo ibasha kuba yahisha cyangwa se yavuga ko Congo itari kuba yakohereza indege cyangwa se itajya yohereza indege ku butaka bw'u Rwanda, kandi ari ibintu biba byabaye bikabasha kuba byanagaragara n'abaturage bakabibona. Minisitiri Biruta yahishuye ikizaba Congo niramuka iteye u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi bw'amahanga Dr Vincent Biruta yijeje abadepite n'abanyarwanda muri rusange ko mu gihe Leta ya Congo ikomeje ubushotoranyi ku Rwanda biteguye kurinda ubusugire bwarwo ndetse n'umutekano w'abaturage. Biruta yabitangaje kuri uyu wa kane tariki 26 Mutarama 2023 ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ikiganiro ku bibazo bimaze iminsi hagati y'u Rwanda na Congo. Mu kiganiro cyagarukaga ku ishusho rusange y'umubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere
Minisitiri Biruta yagaragaje ishusho rusange y'umubano w'u Rwanda ndetse n'ibihugu byo mu karere, avuga ko wifashe neza muri rusange uretse Repubulika ya Kongo ikomeje kuba yateza ikibazo. Minisitiri Biruta yavuze ko u Rwanda rwiteguye igihe cyose rwashozwaho intambara na Kongo, kandi ko uko Kongo izaza ariko izakirwa. Ati kuvuga ko bagiye kwihorera ibyo bavuze byo hashize iminsi bavuga ko bagiye kuza bakagera i Kigali bakagira bate, ibyo tuzabireba ubwo nibaza bazakirwa uko bazaba baje. U Rwanda na Kongo bimaze iminsi bibanye nabi cyane nyuma y'aho umutwe wa M23 wuburiye imirwano n'ingabo za Kongo guhera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021. Igisirikare cya Kongo rero gishinzwe u Rwanda gufasha umutwe wa M23 irwana isaba ko uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bw'icyo gihugu bwubahirizwa, mu gihe u Rwanda rwo rushinza Kongo gufasha no gukorana nk'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga. Reka nongere nshimire wowe ukurikira Kaida TV, nkubwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe aho uherereye hose mu mananye z'igihugu, iburasirazuba, iburengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, niba muherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tubabwira ngo komeza ubane natwe. Amahoro y'Imana abane namwe.